ke second knockout football tournament kaba silak Sanpo Hajar kabala kondok lane penyai da ke Mogadeng Sport Club menta klapoi ke semifinal kaba kadu ha kaba ke Mogadeng kan penyelekai hak santrik mentau benai arjar frau hakapor ar beji tek kajing yakun kanlong hapdeng kesap kiwes persya ya ke MLP na Shillong kini ki ar teli kitim kidai kitim kiba klanbor bha ngila ban ong kasap kiwes haduk menta kadai kawe na pedeng kitim kaba kam klan ha west kesihil bat kadairu katim kaba pau bha menta ha west kesihil bat kumjuru ka MLP kabadai kawe katim kaba satar lane kaba klanbor kabadai na is kesihil kadai katim MLP ya kaba baro ki pajba ki ai ke jengkersan te kumta pajba wan bansaki ha kete santrik ha kapor ar beje kabai pekai na kabata jongpi ki pajba ki bawan bansaki na kabata kete ke jelekai kanlong bait tang sanpo tengka kumba la penne ha kene ke semi final banengkong kublai shibon